Omurimo gw'okwombeka ekyombeko ky'embuga nkuru za district ya Kikuube gutirwe omu sente ekorwa omu ofiisi y'enganzi y'ihanga ahansi ya programu ya Development Response to Displacement Impact Project Dr. Deep. Ekicweka ky'okubanza ky'okwombeka nikiza kumaraho biliyoni 2 na miliyoni 200 kandi ekimwe nikija kucungura miliyoni 6 ezibaire nizigyendera omu kupangisa ebyombeko ebi district erikukoreramu obwahati. Umukutunura arubajururi ebyombeke ebindi bibiri tubitaireho obwebembezi buno kandi niturora nti tukoyongera na space kyaro ekazi 10 twongereho ebindi batyo byona biri bya kongera obuherezo bulungi mu Kikuube mu office ya LC5 kakusanga ogirora okusaku nirangu kali ka store waka akakwahura files z'omuntu na atiwo tunura na office ya kawa hamwe nezindi mazima ko tiziri nzo offices districts yakuba iri nenyumirizamu kubamu. Engineer wa district ya Kikuube engineer Emmanuel Arnitwe nagira ngo ekicweka ky'okubanza nikiza kumara emyezi 6 yonka. Project ino it is funded mu program ibakweta Dr. Deep. Project eno eri airport road very strategic abakuba hano niyo gateway magenda hakisayi kenyonyi kitukumbeke kya Faima International Airport. So ebintu nyamwingi ebiroho definitely project ene hoide plot zone ziri hano zijja kutemba haiguru value na wiki balanduru nabo bajja kugobora amaduka gajja kweyongera hano ebicweke ebi nabyo bajja kweyongera. Empatane y'okukora omurimo yahebwa aba CMD Construction Company kandi Christine Najuna yashobora ebyarikuza kukora. Omulimo gwaffe gwe batuwadde teguzimba kizimbe kimalayo. Tugenda kuzimba floor eya wansi esookerwako, then tuyiwe slab eya waggulu tukomaawo. Tukole finishes tukomaawo ze sente ze babadde bayinawo. Bwe banaba bafunye sente endala simanyi babaliyita mu procurement nga bweyina okuba oba balyongereza ku kampani yaffe kweyongerayo. Kikuube kwihaya aba district y'Yatongoza kuruga district ya Hoima mu mwaka gw'2018 twire nepangisa ebyombeko ebyabire birye byegomborera ya Kizira Nfumbi. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.